ale epiral te channel thir tu song song te che be ku vak chewa hei tun ma hian caption in huang khan enge mathil poimo toy te soi kan tu banga soi toy thiam enge mathil ka tong thi enge tong kam ka thiam lo lo ta hian in sei de hi ka soi thina ham sabara chuan tu na ka video karon in film na hi last video kan unboxing ta khani a unboxing kan ti Canon EOS M50 Mark II ti khani a tin audio po hi ama audio kami a microphone ka manga adang engma audio ka mang lawa kami microphone ron chama ka manga chuan full auto into han kala engma manual in kala lawa auto in kala topa a result ka she do bangin chuan eye detection kha in ona he eye detection tu na hian kami chona han om cha chara kha focus cha tina ni a ka sei to kan video masalam pang review kan no peto a kalpunga ni a chuan kan topic ber sa ina kan topic ber chu Yamaha R15 V40 zona hi hun enga mo che tang khan ka dong thina ka chang mai thina achuak tu le tu lo ka hlo tin ka chang mai thina chuan enge Facebook group a te le WhatsApp group a te po zona tam tak om thina chu I theng tokin safety kan han tum venga a shaber le thiam ber chu kan ni hawlo ma se thak tok tok te pon kan han chui ve a hei khoi tang ro in ir chuak nge matinge mi zo R15 lovers kan ti don mi heng ho tam tak hi hemi picture hianin le site te poni nga min ti bo MMT kha tun tum video han safety kan tumanga le ni dang zela po covel hemi social media kalphung kan lo share zok thei tur khan kan phak ang tokin ka share ang tokin han sei ve kan tumanga ama sabera chuanin thalak pakhat V40 Yamaha R15 V40 thalak ron viral hi atlang puin ain ang do tlang puya enge apol le pink color le black ti vel pathum ang bor velin khami thalak khan aron dara chuan Facebook group ate ni mo WhatsApp group ate ni mo kha thalak kha post am ber ni a kha thalak kha chen ta kan en chon an noya khanin siam tu ina a design tu ming arun design ti mani enge mani kha in zia ka omje chu design ani mo aruna kha Yamaha designer ani ka ring lawa vai khoya mo kotai central India vela vai pakhat Yamaha thalak kha akhoi danglamin Photoshop ani mo Corel Draw ni mo nge aseng software nge man ka shelawa chumi na adu to ka akhoi danglama internet aron post ani ta number 1 a chuan chueng ta kan an chon kha thalak kha fok amalam pang fok po khatlem chona ko de winner sheta tin V4 a side panel V4 a zia kha alem lutuk sim bokani en ringot po khanin Photoshop ani ti kha shek ngal tapa phata kha thalak kha chu mi pakhatin entinan ke ma hianin MT ka kha thim ta MT hi ka du danin lo design taila computer mang hian nal ka ti danin heta BMW ni mo Tiger velami te adventure sport adventure bike mi sang mi enge Fender ti velte lo la in khatin khan lo bel ve ila nal deuh khan lo chu taila kha ka ti viral taila hi MT15 adventure lo chuak tur ni ti in khoya ma lo post taila akal zelanga atopa chuan lo chuak tur ang mo lo kal tur anga mai na kha om ve thei ta ni chu tiang che chu akal phung chu ni a arun in ti khan a designer adu danin anung ta kha en chiang ro alem lu tuk mo hey smartphone kan ne ya smartphone ni han bang tang kai la han en chiang ila ani reng em ti te kha thala kha alemani viral ber kha chu ka point number 1 ani photang chon number 2 a chon in YouTube a kan lu tanga YouTube kan lu hian R15 V4 Yamaha R15 V4 ti kan chutak ula khata khanin view nga ta ubera lang hi view nga da ubera lang V4 chungchanga view nga da ubera lang chu ras gear ti ni a hi vai ni a ras gear hindi chong vekin sai le kala a hrimhrimin vai hian wa zola ras gear ti hianin video clip asiama chumi mangchuanin V4 ka enge V4 ang khan video kha siamani a video kha chiang de nula company in Yamaha company ina an bike ho
promo video an siam a then ka chu R3 te manga khatiang khan enge V R15 tu na V3 te poi manga kan chep deuh deuhin angle chep deuh deuhin khatiang khan te deuh zoi zoin mu chian hlei theilo khan siam ka mu dan ani chu chuan kha aman aspect tur anga angai tura ani chu ama mi mal ngai dan chu tiang chuna ron chuak anga tin an siak cho ve thlapanga chun kha narration in apeta a chun video sa company na Yamaha company na video an mani video siam sa mo R3 te po atela ka ti kha achina chun R6 po tel mai thei chuan V3 atel boka khang ho kha adu lai lai kha arem khom ta chumi video rem khom chu minute som bor velen siama clip ngai po kalgun kha view nuai ngale ti chong om to chu thani kalta post khani a chu a video ka fake ani phot maya chuan aspect asoi zong zong kha amarin dan mo amarin dan me asoi ani phot chuan site lampanga chu YouTube style YouTube a video tak oma kha chakhawina an khal ni om tak te khatiang ti te kha oma se kha V4 ani na omlo V4 ni lo vekani attend man ni upon on posa kha a panel vel kha anti dang lam ni in ka shi a R15 V4 ka sai thiam lo alem ani top mai alem dan kha ki chu ka sai thiam lo chuan YouTube chun kha ti khan du tok tai latin site a po hian ziana om thawa India side a hian an ziak masa zual bi ka man chu ti tur ani a chuta alang sa lian be chu max about ti hi India a chuanin enge heavy two wheeler upcoming ti te upcoming bike upcoming scooter ti vel 2021 20 blah 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 ting very anti war ma na changa karin lo ber site pol ani a hi he site hi ke ma chuan chiar pe ka chiar ngai vak lawa en poi ke en ngai vak lawa na se top selling hemi that khachunga an two wheeler sales well anon ti chu ke en ve zo thin thawa ai je pan ka follow chu ma se until ji zong zong hi ka oi vak lo ni kha an zi na le a thalak kan mu te khang pathum a hlom lian deuh deuh anga ka sei chu ni ta number 1 a chon thalak aron viral tangin kan ring ve top number 2 a chon YouTube kan ena tangin tu te mani ku ta ya kan share lo da te ho mo bondu te ho inan video siam an du an lo soi mai kan rina wangin kan buai alo chok do ram don lam tin kan in zot number 3 a site a mo chu ani ta ni chot eng wangin nge hatiang hian mi hi ran ti thin ti kha kan soi le ang khatna chuan IG kan war ma tu pon kan wara Instagram a followers tam tak kan du ani chuta chuan thalak design thiam deuh te heng ho hianin Instagram a khatiang khanin Photoshop in anti dang lama MT te po hi tamania adventure mode te po FZ25 thlengin bike company dang te po ani thei thawang Suzuki te po nenga Honda te po Bajaj thlengin R15 V3 te po adventure ang dewa siam te po mani khatiang khan IG anda thin ta di khan mi tam takin khatiang Photoshop an siam mo khatiang kha an lo ma followers te an nei pha thin ta ni followers na number 1 a chuan photo editing a khachumo chuan kan an photo edit zong a kha YouTuberin an lo la vele an lo copy vele ta YouTuberin an lo copy vele ta YouTuberin enge kan du ber viewers kan du ber subscriber kan du ber mo chumi ni wang chuan mina an ngai ven V4 V3 a om lai renga V4 V3 a om lai reng an ti la V4 khatianga mi siam sa na taka Photoshop computer manga an lo siam dang lam an lo compile khoma intin moni an ma ni ngai rotin an V4 I upgrade deuh setin an ma ni du danin an lo soya kha narration ten pe a khatiang khan video ang khan le heta company video om sa nen dia khatiang rem kom kualin khatiang khan video lo siam ta ni mo chuan website chu khatiang deuh tho khan ya visitor an du a an article te chia turin mi an duwa chawang chuan mi ngai tuwa mi beng vet tur ang kha an ziak thin ani news site a ne mo news site a te po dot le thutak enge po shet lo mo khatiang chi site kha atam tu ani ngetinge chutiang chuan anti
an ti na chan chu sum an du wang ani sum an du wang ani a YouTube a chuan in hraveka viewers an hmu tam chuan sum an hmu ni mai a website te pawh an monetize veka website ai lu reng en tin nam eng site amoni han lut la Indian Today ni amo khoi site amo bera han lut la sira banner vela fakna chi sang sang la om thina khang song song kha an monetize ki lu che khan suman lo hu ve zel ni site kha internet ni YouTube a view va hu ong che khan site ki lo piang kham site lo lu te piang kha kha site khan alo chiar ve zela khami alo chiar zel khan visitor an nga khan sum khan lo hu ni chung zong zong chu V4 khovel chu neta ni om zia chuan e chu internet a akal dan vel ni chu a cheng chumo chuan e bike reng company na abigin Yamaha ti la company dang chu ka hrela wa hi ka the ang chenin a hria te pawh ka zot ve a e tuna entinam V4 hi lo chuak dawr ta se dealer pon an hrelawang dealer pon an theilawa company in an hrianga confidential top confidential ani he thil hi tu man an hrengai lo alo viral thalak viral ma super thin chu motor ani emo bike ani emo model thara lo chuak dona thalak on viral ma super thin chu company na an test highway vel an tlan pui color mumal polo nei lo a then chu nge hei zebra ang dewa rang nei nuai anga an lak kong motor atanga an lo lak rukte khang kha arun viral thina chu ni a khamia khan a viral theina chance pakhat chu ni phot pani chu company a factory thokte khang hobina an lo lak ruk anga kha viral thei vele boka chumi pani alo chuak chumi pani thalak ani lo chuan engpo hi khatianga fel final lu to ka tuna kan huang hian thil thei ni lo a chuak ngai lo ntenam company in the company in an siam dona atharan siam dona tuna India po an lo la tlang za don ta khang song song ka tu man an shelo ni dealer antinam 155cc chimi khaminia an tlang za don ti ani top dealer po han enge 155cc 160 200 250cc akan enge eng model nge enge ti kha tu man an hrengai lo ni a chuani ya an tlang za ni ya chia an hre chau thina ni tu chu a cheng chumo company in dealer hna an hril ma a keima ni na kan lo hria theina tur chu ka soi ang khan test site an nei la ya thla lo la group te ka teng chi ani lo kha chuan hriat ene hi om lo reng ani chumi ni bang chang khang kan soi song song atang kham V4 kan lo rin na te kan lo mu song song hi do ta ni zia ti khan cheng anga zona hi tam thin ema ke ma po IG ari mat po min zo thina mi sang min zo thina mi sang pon in nei to ti ka sia around 5 levels be called tan ani chong le around 5 is na ema to pon ke pon na ka ti ema ka wa khan zainan he video hi karon se ma ti khan chiang via tu la ka nga ya poi mo ber chu internet kan thil mu zong zong te thala kanun po zong zong te link kanun po zong zong te tia kan click kan ven hian oi ngal mai lo tur ani kan oi ngal mai thina tam tak hian tam tak chong kan oi chong lawang ma se tam takin kan oya kan oi awang takin kan boi tareng ta ni atuna po V4 an tinge ran so don engsa aman thlengin minun zo to ni ke phei chu ia factory hian in Yamaha an la siam lo shim ani she thei chin china V4 hi an siam lo shim ani chumi chu akal phung zok chu ni a zowa chuanin a shim thu a lo chuak don po ni se lo chuak don te reng po ni se lo boina factory amin ka shela ke chu a chok na chon kan shemei do na a shema sa al chuak don ti voina hriale a chu ani chia hrian eng khan dang lam na kan om chuang lo engma ka shema sa zok ti vel khan eng ma lo ani chuang lo wa chu wang chuanin heng thil reng hi an non soi hlut chuan lo boi vak lo tur ani boi vak khan om zi om lawa alo chok na chok mai nga V4 bi ka chuan tuna hianin khai khom na anga chuanin engma hi enge khatiang chi kha soi lo om lawa a chuk te chu ala chok ang chu V2 3 4 khatiang kha ala chok ve zelang chu chuat te po ase
ตัวนักกันหูตั้มตักทลักเตะคลิปกันหูเตะจะโดดเวกันนี่เอ็งหลักประคัดมาเฮรินตัวอมเรานี่ติค่ะก็เราใส่นี่ตัวจุ่มวิดีโอเฮียนจู่อินเทอร์เน็ตก็ปุ่งชิมนี่มีปุ๋ยบุ้มนะอินบุ้มนะอันนี้แห้งซงนี่นะอากาศหน่อยแต่เวบอกก็จู่มันนักการวิเคราะห์บอกเราใส่ตัวลอตเตอรี่จะมีคำมีสัตว์จุมันนะอีแบงค์ดีเทลแต่แหละน้องมาอย่างเงี้ยอีดีเทลสิเวลมีเราทนหมดอีเวลสองเท่านั้นเฮียนดังนั้นเราก็อมเราอันนี้จวนคำมีอีแบงค์ซุ่มในซามังคันนนบุ้มเจอันตัวมาตกตระนนในขัดยังขานินอีเราทนเลี้ยแต่อีเราบวยปุยจวนซุ่มตั้มตะกี้หลอกไทยนี่จุดยังเจ้าจวนยูทูบเบอร์สันนี่มั้งอาร์ติเคิลเรียกที่นั้นนี่มั้ข้างสองขานินขัดยังกันเสียมังคันอีวิวว่าอีไงเวนมังคันซุ่มเฮตอันเราละลุดเวลนี่ติค่ะอันเราละลุดเวทีนั่นนี่ติค่ะกันสวยดูจู่อักลพุ่มจอกันนี่บวยวักตัวเราเราวันนี้ช่วยคนจวนช่วยโดนจวนเจียงวักไม่ยังบวยตัวเราช่วยคนจวนใช้วักไม่โดนนี่กี่ปอนก็เสียงมั่วค่ะอักลพุ่มนี่ติค่ะกันเราสวยดูกันสวยทั่วกันคันอินเทอร์เน็ตเข้าเวลากันเสียงตัวจากว่าหุ่นจังอินดูกันติดเหตุตัวหุ่นจังอินมาหน้าจวนอินมีบุ้มตัวจวนโฟนปอเราเราว่าหุ่นเล็บหุ่นอะไรอินบุ้มง่ายนี่ตัวหน้าจวนอินหุ่นเล็บหุ่นอะไรฮัตจังอินคู่ตา USA มีแต่พวกก็จุบุ้มได้เหตุตัวขัดยังแรงเข้าเวลาคันตาviewers เตกันดูกันไซต์เตมิน visit เตกันดูกัน IG เตมินกัน IG account เตมิน NC follow เตกันดูอันฮีที่นั่นตัวคันไทยปะโต้ปินมีเฮียนที่ลันตีกินแต่พอวิดีโอกันเสียมาเงี้ยมินวิวเซนหมูนมันตีที่นั่นตัวอังอินริวแต่กันเสียงเวทีนักขัดยังขาอันนี้ไม่จู่อินเทอร์เน็ตกัลพุ่งโซเชียลมีเดียที่ไม่ยังอินเทอร์เน็ตทันทีแต่ก็ขันหัวมันเจ้ามาโซเชียลมีเดียตั้มตักโซเชียลมีเดียครีเอเตอร์เตริวตั้มตักริวอันนี้จู่ตรงวิดีโอเฮียนกันเชื่อท่านก็เราเสียนี่ดังเสียละพอส่วน V4 ฮีมินจดตู้ส่งแต่กระชานจู่Yamaha R15 V4 ฮีอันนั้นเสียมเราอันนั้นเสียมเราช่วยคนตัวตู้มาดันละเชลล์นี่ดีค่ะกันเสียนี่เลยข้าส่งข้า V4 จงจังเลยข้ามีกระดูอินเทอร์เน็ตชิมแล้วก็พุ่งกระเทียมอังโตกันส่วนใหญ่กระเทียมเราเล็กที่จุกเสียมาเสียหลอกพี่อินล้อมก็ยังติดกันยังส่วนให้ next video ส่วนนี้ยังไงที่ไปหมดแต่ก็ไม่ก็ติทำทักกินกันละเสียก็รินสีเราวิดีโอกันเอ็นทุกตัวก็มีสวัสดิ์ส่วนเราเชื่อเราว่าให้มีกัน account อัน hack ทิ้งมั่วกัน Gmail account อัน hack ทิ้งFacebook YouTube บิ๊กที่กิน YouTubers เขาตาม YouTubers แต่อันยังไง subscriber อันงานวัดแต่อัน hack สักทิ้งตาม account ตุนให้พวกกันเช็คเขาว่าขัดยังค่ะ hack กันตัวหุ่นกัน in defense ที่นั่นตัว Google ที่อันนี้มิลล์ไปเฟซทับจะมีกัน in defense ตัวก็มานี่ account เงี้ยนี่มินั่นนนให้กันนี่ก็ตากันจุกเอพิลหุ่นพอยังไงกันเทียมทุสวยเวทีนั่นตัวเรากันนี่จุกกดกันในตาจุกเวลาจุกกันเชียร์ตัวปนกันเชียร์ไปหมดบิ๊กที่กิน YouTubers แต่มีป้าไงตานเจ้ามึงตานจนจุดที่รู้ตัวจนไปหมดแล้วไม่ได้มาเสียไปหมดเวกตัวอาจารย์จุดโฟนแต่เนี่ยกันลิงก์เวกตัวจะมีนี่บางส่วนนี้เขามีอินเวนต์หลังที่ทิวตัวเรียนหลังที่แต่พวกเขารันเสียมกันตุ้มบ้างก็จะที่ส่วนที่กันตุ้มตอนนี้ทิ้งยังไงวิดีโอที่ด่านค่ะviewers จังอิน request สามทีนะดิกตาส่วนเสียมกันตุ้มมาเสียเลยแล้วมาส่วนนี้ก็ viewers ทำโจกี้จะสมเรียดเวลจู editing ที่จะอินทุยโดนช่วงเราเด็กก็เสียจูบางส่วนนี้ทิลยังไงทิลหมู่น้ำเละขัดยังข้านี่เรารู้ตัวกันตั้มตักตาจวนจูบางส่วนนี้กับผู้รู้ตัวเราแฝงบอกว่ามาเสียนักกินอารมณ์จานหุ่นเสียมจูกันตุ้มทั้งว่าอันนั้นเราก็เตะเราก็เตะอันนั้นเราก็เตะกับวิธีกันหมู่ที่ลูกของเจ้าอันนั้นเราก็เลยโอเควิธีกับวิธีนี้ไม่ใช่เนี่ยบายบายแล้วซะบายบายหักลูกตัวกัน
bye video thiếu tu giống giống te epiral te video channel thiếu tu giống giống te bye vek ule lo dam tha ula kai mu le vat don ni bye u chuan video camera hami M50 review min review ti tu Chris photo house chung alom tu ko soya tai camera tha lang fi kuk sap kuk mai alom tu kan ya Chris te tri tai te rini te kalom tu ke chuan next up chuan kai mu le vat don ya video edit tu ka po kana nei tu den chuan ang don ya bye vek u